Hai Presiden Kesenjoki Kentei Catholic Shillong Archdiocese, Hai Presiden John Kesenjoki Kentei Catholic Zone 2. Menta ina poi siya menta kabakat du jong kani kador bar pendun di spiritual director jongi para Alfred Yongbri in IT yang kani lama in ayah bakti jong i bishop jongi i bishop yang sa IT yang kani lama dengan di spiritual director haga zone 1 haga zone 2 ba hau hajar pusan kador bar kan salong haga zone 2 ba government siam ba house nem upan langwan arsha ipat ba long kmi ba i kin wan ya simenta haga ni kador bar hau hajar pusan da gajinget ke baskem bat da gajing kermen timenta i pada spiritual director in I hai bishop in sa IT yang kami kalama hai president yang zone 2 tingkat secretary. Madam dengan Superman Bahral ban IT kami kalama haga zone 2. Wishing all the best for the next year 2025. Dak kejengkemen ke zone 2 kepediang ya kami kejeng tua bendang ke darbar ha ke zone 2 bat mentahi kan declare ba ke dia ke darbar kan selong halwat ukra parish blessed Nikot niwer ya baro sa sempat hau hajar pusan bangin wan ya wer ki parlok ki parajor jompi bangin ang penkrau susu ya kane kasmi jomi ki kentai kublai shibun